Kompanija NIS je samo tokom 2021. godine u oblasti javno zdravlje i socijalna zaštita, obrazovanje i nauka, ekologija i zaštita životne sredine, sport i kultura uložila 315 miliona dinara. Tokom 2020. godine ova kompanija je zdravstvenim ustanovama donirala i 60.000 litara negazirane vode Jazak, posredovala u donaciji 1500 metričkih tona naftnih derivata, donirala 270 tona aviogoriva i ustupila na korišćenje, a sledeće godine i donirala vozilo iz sastava voznog parka NIS-a. U 2021. godini donirala je više od 122.000 litara negazirane vode Jazak, 350 kompleta posteljine za bolničke krevete i 540 kg hidrauličnog ulja Nisotek Hydrol HC45. Pored izuzetne novčane i materijalne pomoći, kompanija se posvetila i sprovođenju brojnih edukacija, predavanja i radionica, a teme na tom polju bile su fokusirane pre svega na digitalizaciji nastavnog procesa u Srbiji i unapređenje bezbednosnih sistema u obrazovnim ustanovama, a potom i na ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i na mnoge druge važne teme. NIS AD Novi Sad dobitnik je priznanja Dobročinitelj za 2022. godinu.